بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. فصل: وفروض الوضوء 6 أشياء. Kasi sulat niyo ra. Puasin السواك لمة إن مؤلف رحمه الله إن إمام أبو شجاع فبنجئا فروض الوضوء. فروض الوضوء إن فروض جمع سن فرض. فرض إن جمع سن فرض فروض. أم بين فرائض جمعنا فريضة. تمام. إن جمع سن فرائض فريضة. إن جمع سن فروض إن جمع سن فرض فروض. إن هاتنا فروض الوضوء mga fardu hinangun hapag-ail. Mga fardu hinangun hapag-ail. Duga ingin sunnat, duga ingin fard. In hatin niya bang saupa main mga fardu sim pag-ail mahinang mo na tayma na yung pag-ail mo. Tamam? Tayma na yung pag-ail mo. Bang mahinang mo na in fard. Malaingkan bukunin maana niya bat amusadjat yung hipahinang. Sa inhipagwasihat pataong hipapahinangin kataan. Papahinangin mga kasunnat-sunnatan. Sumakawa apabila jumatukay mo hambuk hal kulang yung mga tuwig mo. Sakali amuray ning kihawasan mo kiailan mo in rukun fard na amin hukuman niya taymana. Tamam? Uno naman in mga furudul wudu basahun na to. Qala wa furudul wudu'i 6 ashiya. 6 ashiya'a mamnu' min as-sarf. Tamam? Bukun 6 asya'in asya'a. Baik? Nah. In mga fardu hapag-ail unum parakala. Asya' jama' sin shay'. Nah. Muna an-niyyatu 'inda ghaslil wajh. An-niyyatu 'inda ghaslil wajhi. Muna pagniyat. Pagniyat. Magniyat kaw, sinin ikaw, mag-ail, ipag-angkat mo sin hadath. Pag-angkat mo sin hadath. Kung mga nakagiwaan hangin, o nakaihi ka, o nakatug ka, o mga hadath, inipag-ig mo yan, ito ipagsutsi mo simbaran mo. Pag-ig mo sin hadath, amo rin pag-ail. Tamam? In hadath ini, in siya amrun ma'nawi yaqumu ala al-a'dha. Parakala di pagkakitaan in hadath. Sa iyaun siya timatampat ha baran mo kataan. Naam. Di mo siya kakita. Abang ko mga makautot, di siya gumawa mga rin di mga pula tuktok mo. O mga gumawa pula tuktok mo yung tanda na kautot ka. Why? Sa iyaun siya hawaran mo in hadath. Pagtag niya ito hadath. In hadath yamna'u min sihhati as-salah. Paagangan niya in kajarisin siyang bahayang mo ay bima'na mahinang siya sabab di hikatay masin siyang bahayang mo bang aun hadath. Unin makaig sin hadath amunain wudu bang si hadath siwi da. Bang hadath dak wala mo na in pagpaygo. Na. Muna rukun sin pag-ail subay aun niyat. Hawnu kumudda nin niyat inda ghaslil wajhi. Dain doon hapaghukas simbayho.
Sabab, yung paghukas simbayho, panagnaan rukun sim pag-ayil. Yung paghukas 5, paggumgum sunnah yan. Ada po yung paghukas simbayho, amuyanin, rukun. Fard. Narain doon subay, sumabtan, inniyat mo, apabila ka maghukas na simbayho. Na, wayron da sa niya, nagniniyat ka asal na kauna. Tamam? Bangman, kaya tutumtuman mo sambil, papaghukas simbayhuin ikaw, mag-ayil. Ayaw sadya makaliw. Bima'na, makahukas na kaw simbayho mo, subay na ha mga 5, pa kaw makatumtumin ikaw, mag-ayil. Hadala ya Diyos, di man jari, batalin, pag-ayil mo. Subay ra kaw mag-ayil. Tamam? Na, inniyah kahunahan. Na, inniyat, aun pito mas'alahan niyat. Adi tanakaon sa babsin mahaba. Tipon si mga ulama, hakabtangan nila, haqiqatun, hukmun, mahallun, wazaman, kayfiyatun, syartun wa maqsudun hasan. Pito mas'ala, tumaalok siya pa, paniyat. Muna-muna yung hakikat sin niyat, halom sin pangatayan. Tamam? Magkaw magniyat, halom kaw sin, halom pangatayan. Yung tampat sin niyat, hauno, halom sin pangatayan. Uno man jari ba siya hilapal, in niyat, tatalaffaz biha, kasi mga magsambah yung hilapal nila, kasi mga kamaasan talong niya magyan. Mag-usalli, magsalli lang niya, usalli, salat, al-zuhri, 4 raka. Manjari, manjari. Madhab sin Imam Shafi'i rahimahullah, kabtangan makusog, yundabut talaffuzu biha. Yang indayaw, inhilapalin, inniyat. Ayaw kamurubong sin bisara sin kaywanan lang niya bid'ah. Iniyan tao, na mo hindi magpangila, amuin pikilan dahil hakaywanan. Tamam? Kabayaan niya, pikilan niya sadya. Adapun hamadhab sin Imam Shafi'i rahimahullah, yundabut talaffuz bin niyah. Yang indayaw, yagmarayaw, inhilapal, inniyat. Sa wala piya wajib, tumtuman niyo. Wala piya wajib. Iban wayruun imian dahil mga ulama syarat hikasah sin pag niyat inhilapal di. Sa bang liyapal sin manu sa inniyat niya. Tiyabangan sin dila in pangatayan niya, hinang marayaw. Tamam? Hinang marayaw. Sabab, impyag dalil, sin mga ulama, muna-muna, qiyas paamuin pag-hajj. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu siya nag-hajji, liapal niya niyat niya. Liapal niya in niyat. Imiyan siya, labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, yari na ako sumambag sin panawag tao, mag-hajji. Liapal sin Rasulin niyat niya. Na, nalong sin mga ulama, bihad turay sa bingkaybanan, kaya sa mo inyadto, para kala mo in pag-hajj si Rasul sallallahu alaihi wasallam, liapal niya makusog, bihad turay hakatan, makaradya. Iban, law sin mga ulama, mudhab sin Imam Shafi'i, in lisan bimathabat muakkid lil qalb. Siya muakkidin, hati si muakkidin, nag-emphasize sa jalong sinanggalis. Nagpakusog sadya siya bang ulun halom sin pangatayan. Ulun halom sin pangatayan, piya tampal sadya, piya kusog sadya sin, dila inniyat halom sin pangatayan. Tamam? Di ada sin mga magsambahayang ko, mga masjid. Nakita ka mga masjid, mga magsapin, mga magsambahayang. Zaman sin Rasulullah, wayron sila nagbutang lain. Zaman sin Rasulullah, way nagbutang lain. Supaya rin magtungga kalim pagsap. Zaman tanyo yung bihutangan lain. Kung kay masjid bihutangan lain, ba't kumulong na rin magsiko-liko ina mo in pagsap. Supaya rin tunga kalim pagsap. Na may tayong bihutang. Bihutang yaon supaya sadya ipagpahuntol sinsapan. Insihat siya maksud, hipagpahuntol na sa sinsapan. Bihad to rin niya, hilapal siya supaya sadya hipag, pakusog iwan ipagpahuntol sin
alom sin pangatayan niya. Kung biya singkaywan magsusuy-suy, biya kita long niya lupang-lupang iniyan kataan, bisyara yutok-utok niya sadya, bukun kita. Tamam? Ang kumaway magpangadji, basta kausing kitab, bukun utok-utok ta. Nah, kaya na si mga tasbih, subha. In tasbih, kung magtasbih po sin sa bayang, subhanallah, makakatluan tagto, alhamdulillah, makakatluan tagto, Allahu Akbar, makakatluan tagto. May ita kita mag-usal sin subha. Ha? Hangkan kita mag-usal sin subha li dhabtil adad. Supaya sadya muntulin pag itong mo. At kuri masa. Amo rato yung maksud niya, supaya muntulin pag itong muri kau masa. May nang kauhan tag 2, may nang kauhan tag 7. So itong katluan tag 2. Bihad to rin pagniat. Supaya muntul, ilapal mo, karna in pangatayan ini aon waktu magkakibad. Ha? Paglapal sing kaywan, supaya siya amuin pino long simbar sa biya. Nah, kada indiyat long sim mga ulama, insya yundab yang indayawin ilapal mo siya. Madhab sin Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah. Idhan an-niyatu 'inda ghasl al-wajh. Dain doon ha paghugasin, ghasl simbayhu. Nah. أو دين هم مذهب أو دين هم أئمة سن أصحاب سن الشافعية في أرض إلى إن بقلبال وليس بصحيح بكون بنال لكن كبتغان سن أبو عبد الله الزبيري يوقم واجب مقلبال سما قوى إندو بكون سيا صحيح. تمام. نعم. انهكروا وغسل الوجه ركن هكروا. تمام. paghugas, ghasl, masdar sin ghasala, yaghsilu, ghaslan o ghuslan. Ghaslul wajhi, paghugas simbayhu. Paghugas simbayhu, rukun. Tamam? Yung paghugas sin 5, paggumgum, sunnah. Di ma'na bang kau wala nakapanggumgum, wala kau nakahugas sin 5 mo, in ail mo, tayma, tayma. Tayma da siya mas. Sa, wala mo nahinangin sunnah. Ada po yung paghugas sin bayhu, rukun. Di siya manjarin pag-ail, mangwayro, paghugas sin bayhu. Nah. Impangasubuhaw ning bayhu, uning bayhu pagtawon. Uning boundary sin bayhu. Long sin mga ulama, in bayhu, in hudud sin wajh, boundary sin bayhu, bangdaing hataas pababa, tulan, min manabiti sya'ar, ila asfalil lahyain. Daing ha pagtutubuan sin buhok kamaumuhan aw nuta daing di harap pa asfalil lahyain paruhul sinamo in bukog min haba ini ha yari ha intako ini yari lahyain laha. Tamam. Amin ini yari na bangkaw ring ha taas kuma harap mari deng hamanabit isya'ar tiyubuan simbuhok kamaumuhan. Aw niya ni sabkay pa ng ungas, intiyubuan simbuhok na rin hatunga. Aw ni nakaro, na mo rin din yamin ka. Urulunin naman puunan yadto kata. Namin hindi yadto. Na maurul. Naman, bang deng hataas pa baba. Min manabit isya'ar, deng hatiyubuan simbuhok, mari pa, asfalil lahyay, namin ini, bukog, amin laha. Amin pagkukuanan sin ipon ini. Bang nga pakid-pakid, ha? Bang amuin, laong sim mga ulama, bang ha, kid mo sabkawaon, ma bayna al-udhunayn, atawa ka min al-udhun ila al-udhun, deng ha tayo nga patay nga di. Ma'am, di, harap mari, ini, bihan, harap mari, di harap mari. Kemudian kataan, pawayho. Kapag kau maghukas mag-ail, suwayan mabasa kataan. Ang kaya ba nang maghukas dahil hindi sadya, hindi diri, pagkalapay, boundary yan, halawom. Suway mo tuod kahukasan, ha? Kung ka magsabulak sa jasin tuwig bihan, suway mo tuod, mabasa kataan. Sa babang, aw di mabasa. Dahil halawom sin boundary yan, in ail mo, wala na sah. Sabi
Okay na, kaya nga tanda bang uno naman, simud na katan. Oy. Ingkatan, sin buhok halom, sin nakasudyan, subay siya hukasan. Uno naman, in buhok halom, sin boundary, sin bayho. Al-hajiban. Uningan sin ini Arab, al-hajiban, kilay. Al-ahdab. Tanyo rin ahdab, pilok mata. Ahdab, hudub. Unin pagtag sin buhok na hindi ash-shawarib. Shawarib. Unin pagtag sin pungot na hindi al-lihya. Yung rais nyo, nangaan sin pungot yan katan Arab. Al-lihya. Uningan sin pungot na hindi o lumaog na hindi harap pababa. Al-anfaqah. Uningan niya al-anfaqah. In buhok isab na hindi saan ini ha? Dua. Sibal, sibal, sibalan. Uningan sibalan. Ini. Tamam? Impungot na hindi harap mari. Uningan niya aridan, arid wa arid, aridan. Ngan simpungot isab na hindi. Ingan simpungot na hindi, amin bahay bura hindi, al-idhar. Al-idharan. Ini. Al-idhar, idharan, aridan, lihya, sibalan, anfaqah, shawarib, ahdab, hajib. Gina? Imuray siya niyan. Supaya mo kapahaman. Naman ko rin may nga taba sa Arab, pa kung nagbasa fiqh, hindi mo kahatihan yan. Yung panganan mo ito, mga buli po kayo ng piyagsabot. Tama? Ang kanda, magpangadji, suway itod ma, hatihan yung basa. Aun pa buhok kami hindi pag-igon. Saan hindi pag-igon sa mga magkukunting, pagtako nila mawdi'u at-tahdhif. Mawdi'u at-tahdhif. Naam. Bang aong gumawa buhok tao na hindi amin bahi buhan hindi aun saan tao na hindi ingan sim buhok na hindi al-ghamam. Al-ghamam. Ang kanda yung pagtag sin mga Arab hatao amin bahi buhan sa bilin tuktuk al-agham. Al-agham. In Arab bukun sila mataki agam. Ya sipat bukun marayaw ang magpangasawa mga kaanakan nila agam, ya nagbus. Kamulong nila. Dakala may bullshit yan nung niya. Bubo ko rin mga agam. Ha, biya, ito pamaham nila na kauna. Tamam? Makapo kayo sabi, maragbus amo ni mong ding hatas ko. Biya, sambilin na hindi. Na. Sa, mabaya pa sila sin anza. Kaya tanyon anza ba sa Arab? In anza. Amuin on sa amin biya gimukuha na hindi. Sumakat na patas. Misong na mongas. Anza. Ang pagtag. Na. Mabaya pa sila sin anza na sin agam. Tamam? Okay. Ingkatan sin nasabot ba habayho. Dahing hamulbul nasabot ko kain na. Akad siya pabayho. Suway siya katan. Mabasa. Jayid. Suway siya katan. Mabasa. Akad na rin dito in ghamam. Mang sopa maon ghamam na hindi. Suway na siya mabasa. Makahukasan. In mawdi'u at-tahdhif ala al-arjah. Amin na mawdi'u at-tahdhif, sud siya pabayho. Ha? Akad siya pa, pabayho. Amin na hindi akid-kid. Hukasan mo na siya sambil. Na. Impungot. Suway mo na siya kahukasanin, habulian simpungot. Suway sumampain tuwing. Bang ingkaunan simpungot mo manipis. Sa bang marakmul, misandi na sumudin tubig, pabulian, papais, mamarahinain, babaw-babaw niya na sadya. Kuno ko makaiyan, log mimpungot niya yaon, marakmul, kuno siya matag, manipis, impungot niya. Na, lang sim mga ulama, in pagtawa kong pungot marakmul, an la tural bashara fi majlis at-takhatub.
an la tura al-bashara min khilaliha fi majlis at-takhatub. Bang kamu mag-alop ibansin tauraw magbisara, iaalop mo siya. Ang pamuri, bang mo siya kita, undi mo kakitaanin gin paisan. Sinamuin, tiubuan simpungot niya, di nakakitaan, impagtag ka niya pungot, marakbo na. Bisan siyari na sumampay tubig, pamulian. Sabang kamo nagbisara, nag-alop, kikita mo rin mga pais niya, si mga pungot niyo yan kataan, mga 2 taod, ipagpalid pa sa bimarwa, buking magkakapin, nalong mo suway rama, wasa kataan, manipis din mga bihan. Tamam? Ampay mga kilay, mga ahdab, inamuin ladies, way siya katan, mauno, mabasa. Tamam? Mafhum ya shabab? Wa ghaslul wajhi, naam, wa ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Ikatu urukun. Ghaslul yadain, paghugas sindwalima. Paghugas sindwalima, harap pa mirfaq. Haraw ni mirfaq. Yan ni mirfaq. Tanim buko gini, mirfaq. Harap pasiku. Hugasan mo indwalima, harap maripa, pasiku. Tamam? Unin hukuman niya, fard. Hukuman niya, fard. So, iman hugasan ka. Palihon mo, tiyo, dahing ha, siko, asupaya, matanto mo sinsimud na siya katan. Alam mo bang sa upa, mauto din 5, pukul, dahing di, aung panakapin, dahing hamirfak niya, tiyo, unin hukuman, in hukuman, subay niya, rahukasanin nakapin, sababin niya, agad siya pa, pabukton, tamam? Naam. Sabang nautod da hindi na hamirfaq, ditod na utod. Tamam? Naam. Da hindi itod na utod, hukasan mo rin sa binakapin, asupaya mo matantusin, kaya hukasan mo katan. Sa barakala, panakapin tiyo mo kita, hukasan mo. Tamam? Sabang na utod lang si mga ulama, da hindi na kuanin niya, abuktol na yun, hindi, limiyo na, sunnat da kumanin, hukas-hukasan mo sa jawiya na supaya ka umaka sinamuin sunnatut tahjil pagtakon makataniw rin siya Allah ta'ala. Tamam? Insumuno wa mashu ba'dhi ar-ra's. Wa mashu ba'dhi ar-ra's. Pagsapo sinkaybanan buhok ding hau. Aun mahdhuf din di wa mashu ba'dhi sya'ri ar-ra's. At iniya pagsapo, masahayam sa humasah, sa puhod mo sa Diyos. Bukun hukasan, inhukasan ini, may mabasa ito, magunubay ni, magtudak manin tubig, igsapo, bihan sa Diyos. Tamam? Sa puhon mo, kaybanan, buhok, dahin hau mo. Kaybanan. Bukun katan, bunalin sunna, inlabi marayaw ito, amuin sa puhon mo katan. Tamam? Makatan ito na insyaAllah ta'ala. Sa infard, amuin, sa baba na tayo maunsin syara, masapumuin kaybanan buhok dahing haum. Tawabin ayat halom sin Quran, wamsahu biruusikum. Wamsahu sapuhanyo biruusikum imba litab'id. Ang si madhab. Atin imba litab'id, atin niya sapuhanyo in kaybanan dahing haunyo. Kaybanan. Makna sin ba din dito ba litab'id. Naam. Manjari tubuhok. Masapo mo, ihanon mo, okay na. Tamam? Manjari ray sa hibutang mo inhambok 5 mo basa, ihanon mo sadya, okay na. At tawakan hitungod min umo pa mga gripo yaw na ang pamuhukasan, tay maday sab siya. Jawab na labi na to ding sin pagsapuin bihan. Imahal ka, impagsapo sing kaybanan buhok basta siya matag na masapo na yung kaybanan, okay na siya ha. Ang madhab sin Imam Ash-Shafi'i. Insumuno wa ghaslur rijlain ilal ka'bayn.
Ghaslur rijlain, hugasanin dua siki. In dua siki, hugasan harap pakain ilal ka'bain. Hauning ka'ab, dugaingin ka'ab, dugaingin aqib. Ha? In ka'ab, amu in buku-buku. Kita nyo rin buku-buku. Ang buku-buku mo? Aunda? Aunda, minyarin sikya. Amin hakid-kid niya ini bukog. Buku namin ini tikod-tikod. Amin bukog, amin ini. Al-azmun nati long sin Arab. Min buku-buku yaon. Tamam? Harap maun pa pabuku-buku. Tukasan min siki mo. Arum yung mga tikod-tikod mo katan. Yung mga kakid-kiran si mga kuwan. So siya mabasa katan. Tamam? In upat rukun yan. Hakwa in niyat. In upat rukun yan. Akad sambilin niyat. Nakandot sila sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu. Idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Wahai kaum mga beriman, apabila kamu timindog sumambahayang wa antum muhdithun, hahalin kamu halawm hadath. So yung takdir na dito. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati, man kamu timindog sumambahayang wayruun halawm kamu hadath, faghsilu wujuhakum. Hugasin nyo in bayhuun. Hugas. Pagubos. Wa aydiyakum ilal marafiq. Liman nyo harap pa pasiko. Wamsahu. Induay ni uno. Hugas. Wamsahu sa puhan nyo in kaibanandeng habuhok nyo. Wa arjulakum iban hugasin nyo in inuno. Insikin nyo. Patikod-tikod. Aturan nyo ba? In dua hugas. In hambuk, sapo, in hambuk, hugas. Nakapaut, in sapo, haantara sin dua hugas. Bukun ka? Hugas, sapo, hugas. Nakapaut siya ini. Long sin mga Arab. In Arab, di sila magbibis sa rabihad to. Pauton in hambuk, nakabidda. Sabang sila magpaut, auntod maksud sing kabdangan nila. Kandalong sin mga ulama, hindi fasalatil ayah bainal maghsulati bimamsuh. Nakaut, haantara sin mga hugasan, inhambuok, sapuhan. In Arab bang sila magpaut, kandi, aun nukta, aun day nun maksud nila, aun day nun nukta, mo in kabayaan nila, hisiplit. In maksud hangkan siya, in makata pangadyan may ta siya piaut, supaya manunjuki in tartib kahunahan. Aunutan naka in ma'na sin tartib, haayat hasiyak sin ayah, sabab fasala Allah ta'ala bayna maghsulatin bimamsuh. Yutan siya, nakuta, inamun hugas, sapo, hugas. Yautan nina mo in mga paghugas ini, yautan sila sin pagsapo. In Arab di sila magbibis sa rabihad to. In kabiyaksan sin Arab, hugas katan, bang aun nakabidda halas. Ang pinato piaut. Di sila magbis sa rabihad to, bang bukun aun nukta, aun kabayaan nila, aun maksud. Na in maksud din dito lang sin mga ulama, amuna in manunjuki siya, pakawajib sin tartib. Tamam? Na. Iwanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayro bakas kaya riwayat kanya nag-ail sa nagtunga kali. Nakaunayin si kiyang pengkwandi ingkatan, sin ail. Pag-ail sin Rasulullah, nakasabot katan sin hadith, murattab katan. Tamam? Na, kandayin hinapusan rukun, wat tartib, iwan taritib. Atin niya in order. Tayud-tud siya. Makauna in bayho, ang penyaon. Di man dyan mag sulang saling. Wat tartibu, ala ma dhakarna, subay, tuyaddad, taritib, biyasin nasabot na to. Amoy ni in mga karukun-rukunan sin pag-ail. Unin dalil sin niyat, hadith, innamal a'malu بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.